jotonw na lamsogo friends songroni bagai tini government job rongni update tobai faijak small industries development bank of india ni bukak teki kaisa tini ni notification sopaimani omongka group a b gazetted officer rongni bagai post vacancy nirok omono apply khaigani bagai simple graduation pass khlaijak ngeibo apply khlaigai manai assistant manager post ni go grade a bono apply khaigani bagai jephra stream nagai graduation khlaijak ngai apply khlaigi manai te vacancy ro kwbangma alada tongo chungpono details ke nagi nelene niok video no paithak jora nailai di tenironi friends ono je masak share khailaidi apply khaimoi robo omhai chakri nai tugui tongnai rongni bagai belai kene omo notification magani bagai salary rokno sung naigani thang hangke belai ni salary kwbang 1,15,000 hai salary rok tongnai per month 15 bosoni pore inke pari jeng details kisa kaha ke nailai sinai nirok video description obo apply khaijanai link te pdf rok jotono nugui manai nirok check khaigai nailai di nirok jephro no ang video update rokhe check khaigani ta poglai di video description o jephro no nirok nugui manai pdf rok online apply registration khlaigi manai te fee rokbo afro rogui manai 8 November 2024 ni siming start khlaijak amono nirok tini ni singni apply khlaigi manai te closing date online registration khlaigi manai fee rokbo afro rogui manai 2 December no boni last date rok tongnai cut off date of determining eligibility criteria with regard to age age count khlaijangnai 8 November 2024 ni siming 8 count khlaijangnai age rok cut off date for determining eligibility criteria with regard to the educational qualification post graduation experience rokbo cut off khlaijangmani 2 December ni bisingo je eligible ngai rok tabo graduation afro khlainai rok ke eligible ngai 2 tarik ni tolago je pass out ngai rok ke eligible ngai tentative date of examination ke online exam maronai phase 1 y ni exam maronai total ke y tha nirokno sagani tha ke y tha engnai phase 1 phase 2 te interview rok najangnai phase 1 interview online exam phase 1 o nirok clear khaibai paimani pore phase 2 o exam maronai phase 1 o exam ngai December ni 22 tariko 2024 afro exam ngai tentative tag date phase 2 exam ngai obo result sarokoi paimani pore January 19 2025 o phase 2 exam solenai exam Agartala o ngai engkete tentative schedule of interview ka February ni je do ngi maga brok date afro saklaigi rojanai engke nirok omono apply khaigani muchukui tongnai rok apply khlaidi video description o link rok rokui manai engke jeng details rok kisa kaha ke te binailai te tomo salary rok busuk manai boironi details rok name of post pay scale in minimum gross engke nai di salary rok assistant manager ni group A nai general stream 44,500 ni siming start khlaijangnai salary engke te grade pay rok bahai rok totongnai 2,2500 rok engke te approx 1 year or 17 years kala hangke 1 lakh salary rok manai omoni engke assistant manager ni post ni ko omono apply khaigani bagi eligible rok jephra stream nagai pass khlainai rok engke apply khlaigi manai te kaisa tongo manager grade B general and specialization stream 16 years ni pore ke 1,15,000 approx salary tongnai information technology IT skills set AI ML automation full stock application development security infrastructure and network inke jeng total vacancy no naigani thang hangke vacancy rok of vacancy wise ke rojak tongo ST ro ni ko busuk pungnai ni rok na nagi neledi inke parite important nine nelepinai mono apply khaigani bagai khoroksa tabo kaini kaitha beke tak kaini kaitha no nirok apply khaimia kanai kaisa no source khaigai apply ma khainai poni porete khainai hinke khaimia kanai kaisa ni saka te apply khaimia kanai khoroksa ei chingke
21 years ni siming 30 years je 1994 ni siming 2003 ni je engai tongnai rok apply khlai manai eligible nai age ingyo ko nai hangke officers grade A ni ko je post na apply khainai rok 21 ni sing 30 years te officer grade B ni ko je apply khaiga ni 25 years ni te 33 years rang nai 1991 no je date of birth engai tongnai rok eligible nai omno apply khaiga ni bagai te relaxation rojaknai tribal tabo SD ro ni bagai 5 years relaxation rojaknai engke omoni negative mark tongnai de kri de chungpo hainobo nagi nelai gete oro assistant manager grade A ni go busuk stream general stream age 30 years tokten sajang gete graduation in commerce economics mathematics statistics business administration engineering with minimum 60% mark or 50% mark SC ST PH applicant rong ni bagai inge nangi assistant grade manager ne A ni go apply khaine rok commerce economics subject mathematics statistics business administration engineering omahani je course to subject tongnai rok ge apply khlai mana eligible nai te kaisa tongo minimum qualification work experience only for candidate having educational qualification graduation in commerce economic mathematics statistics business administration engineering omahai rok je tongnai rok ge eligible nai o post na apply khlai ni bage hai ke bate kaisa tongo company secretary CS certified management accountant CMA ICWA charter financial analysis omahai rok eligible nai company secretary CSA certificate management accountant omahai rok eligible nai engkete MBA PGDM any discipline je course 2 bosor ni course tongnai rok apply khlai manai MBA ni go MBA ni je course nanai rok te graduation level ni no nai hangke teng or jagate te kaisa boni post grade manager post ni grade B general graduation any discipline economic technical or professional qualification with minimum 60% hai ke ba 50% mark SC ST PH ke applicant roni bagai amangka je graduation je pak graduation khlaijak ngai hai ke ba technical je engineering porejak doctor pornai amha rok ni bo eligible nai am post no joto ne apply khaigani bagai eligible nai post graduation rok bo apply khlagi manai ingkete manager grade B legal nego post vacancy tongnai bachelor degree in law from any university institution recognized by University Grant Commission UGC government of India approx by government and regulatory bodies with a minimum 50% 45% for SC ST and PWD candidate if vacancy are reserved for them naje legal ni go je apply khaine rok bachelor degree law ni je bachelor law ni go je graduation khanai rok obno apply khaigani eligible ngai legal ni go gete bone vacancy te bekamo tongo manager grade B ni go or jaga total vacancy 33 essential qualification engineering hai ke technology computer science computer technology information technology electronics omahai ni subject tongnai rok eligible ngai amongke manager grade B ni information technology IT skill AI ML omahai ni vacancy post ni go ke eligible nai nirok form fill up khaipro bahai ke percentage no box ana nirok ni CGPA bo mahai ke box jak tabok 6.75 rocket nirok ni je CGPA tongmani bono bahai ke box ana inke 60% om hai ke maronai te orja point ok mathe pe tabo 6.25 bahai rona bahai ke box ana bahai roni oro jaga details phunu goi romani kaisa example rogai brok phunu roban om hai ke ma box ana inke nirok 60% ngi tongke 600 roi rodi 600 ege percentage inke automatic ni percentage sopai nai mai assistant manager grade A general stream phase 1 exam for all stream grade ni test na jangnai English language objective type 30 question 30 mark reasoning aptitude objective type 25 question 25 mark quantitative aptitude objective type 25 question 25 mark computer knowledge objective type ke exam maronai MCQ 20 question 20 mark ni general awareness with specialized
special reference to banking and financial sector and economic and social issues omoni topic tongnai objective tei question 20 tei 20 mark ni omhai rok ke nirok naigi nailedi omo topic no naigi nirok pore manai language exam toma bai romana ingkina je English tei Hindi bai ni exam aronai online computer bai exam aronai tei bo or jaga details ke rojak tongo ni rono belai sala hangke video belai long oi thangnai haini bagai nirok kahage nirok nailedi tei phase 2 ni go exam toma topic thongnai bohai roni bagai bo rojaga ar afrong ke descriptive jarke exam mark soinai paragraph omhai rok ma soinai essay precise writing comprehension omhai rok tongnai paper 2 okay exam afro 2-3 question ni tongnai 75 mark ni exam cholenai tei 75 minute ni exam aronai paper 2 ni go tei bo kwbangma rojak tongo topic rok nirok no kahake nagi naimanai nirok main topic kaisa signature capital letter bai yakhanai tei nirok handwriting declaration ma suinai declaration suyan inka I one pare noni bemang hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct true and valid I will present the supporting document as and when required om haikin rok ma suinai declaration haike suigoi left hand rok maronai te signature ke capital yang rok jotonw saimage om haike maronai upload khaigani rok upload khaigani process te document joto tongmani rok nirokni je nangmani photo signature busuk kebi haike ba busuk centimeter nangnai ge image ni go photo ni go 4.5 centimeter 3.5 centimeter angani nangnai height te video dimension 200 haike ba 230 pixel per rojaknai size angka 20 kb ni siming 50 kb ni bisingo tolago tongani nangnai signature angka 10 kb ni siming 20 kb ni bisingo tongani nangnai ege upload khlagi manai exam center ni rok nugui ma khana boro jaga exam maronai exam center Agartala ni Tripura ni ingkha Agartala go exam maronai kahake ni rok naidi Agartala go exam maronai phase 2 ni go angke boro jaga maronai naidi Guwahati ni je tongui tongnai notice ni ingke Delhi go maronai Shillong ni boro jaga maronai om hairok jotor or jaga details rok rojak ni rok naigi apply khailaidi te je interest tongnai rok amon job no tafiokdi nirok kahake ro hangke nirok ni bagai belai kene salary rok kaha haini bagai nirok apply khaike nirok bagai chanai angke tini na update aseng sinai nirok next update or daily update video nirok bagai jephro sopai tongo nirok channel jephro kerengi tonglai te je masak share khailaidi amake support logi tongoi di angke aseng sinai tini na update jotono hambai